may manipon malenwa na raksokon ton penyu waun kisanan kan ko likon ko na nalang ko nan kanyay ko. Wow choro rong sapal majay kopna koryang kopna. Speaker and legislature song kopong lapalat. Lapalapakan nan panyanjiya umot sa government o John pon penyu sa. Kajawan dukat kupuran koros. Ong nan sapal majay rong ramot. Ngay sa Nicolas na ban kacuan kalale kukurakan, hautapan sa palmachay rong ranoj. O iya cara lapan sa palmachay rong kan kayo, lumong tasomaw and thank people, koryaw, kasaraw yan kaulan puko, o kasalo yay, World Food Day. Rong sang kolonya wain ponpe, palian rong nan sang macai retion ponpe, pacawan alatiare rong, sang palian rosan mawan ponpe, teimonian ponpe, ni Oktober isokeo, en barrio kete isoktuao. Me kasaleta me kasaupan lumong te somao, en tenke piper, pacawan alatiare sang wain kwan, o socha kamelan pan me lumong, te somawat miya nan ponte. Mecha yamen kapasa nan paryaw o palian rosan mawan ponte, men sakarok way tokanan ponte na kaparpan lumong te somawan tan kupiper mimi jare chay nan way napasan. Puen prong san salang way lumong te somawan tan kupiper kwen pachawan tausang ni kay tiyan homestead. Kulanan somaw te lumong watch ye somawan way karakar laut mang matok nan kokon matok nan kin matok o rupan karakar. Palian rasan mau pilmen pacawan sa karok way me socha wini te token silasid and lumong te somaw watch. Makom sapalman kita cungalan kekulanan lumong te somaw watch kong kosla chuwang chakcha. Rong piltaw na kasaleta me kampang rasan mawan wen ponpe pacawan paki kechailan pacawan eupana o tarat uyakan kapan hen soma me pacosan ne kay namse. O yat rakan nakchailipan pacawan uyak kayo tatang kumen kay namse te mosquito rebellion chay namse Rausus rai se rai. Koryaw utakila pil sang nan tipsokan na kolpil. Kaslo serenity chan pasakan ke insect screen. Puang amuse terpitalo. Koryaw ang sapan machay rongan ranwach pan sang palikar wen porpe. Rong sang palian rong nan opsan presidente na pasan. Ni Oktober saksiluan parya kete saktuaw. Kasaleta men Oktober sakewan parya kete saktuaw. Kasaraw yan kaulan puko, pacawan yang akilinay sasaya, hong puko en ambassador en Wayne Pesan, hong nan Wayne Washington DC, o Jackson G. Sorang, hong puko and Deputy Chief of Mission en Pesan, hong Washington DC. Me pacawan takaulan puko wat ye sapal machay president katwa pa kanapasan His Excellency David W. Panuelo. Kasaraw yo kaulan puko wat pacawan muyawi Washington DC. Ho kan saklan sapal machay rongan ranwat Wayne Pompe tan pacawan pacang Wayne Santa o kawawi ranan World Food Day riyabite saktuwang. Nintuan tayo sansan na Wayne Pompe tan pacawan kawawi ranan World Food Day ni Oktober sakwanawan parya kete saktuaw. O mepan pacawan muya kawapan ran kasangwalwat yes niya lay kaparwan sa o siya yata tekukiyata men karasan kan. Programan kawapan ranan World Food Day watch pan pacawan muyawi punso. Main ko yung nacakan hautapan sapal macay rongan ranwat kananganan kupuran koras o kasalelya. Sabay
Kera